taon at kaladwa, si Chicho Pangapungiro. At mitagon mo naman, ngayon nga iti, met yung kapiesta ng San Bruno, met yung sacerdote na ng Santa Iglesia. At atita na kintawling aldoning kay katang nobenaryo misa, impami parangal tamo kang Nuestra Señora del Rosario. Si Chantal rin kay katang kasalanan, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal ang misteryos. Magkumpisal ko kin Diyos sa may paing totoo, at kay kapatad, uling may kasala kumbina, kingisip pamano dapat, niya iliwang kakulangan. Ulinitay panigapo ka Santa Mariang Kapilan Mamberen, karing sablang anghel ang ponsanto, at kay kapatad, panalangin niyo ko kin Diyos sa ginutamo. In Diyos ang may payang totoo pakalulwa na katamo, kay pangapataw da rin kasalanan tamo, idala na katasana, kay biye alang angga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, inaus may San Bruno, ban sumuyo keka, kay pamagdili-dili, anting pakibat karing kayang panalangin. Sopan mo keng manatiling tapat keka, libutan ning pamagbayo niting lilipas sa yato, itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong genume. Amen. Pamamasang ibot, king sulat ng San Pablo, karing tao Galacia. Abalitan nyo na, nung makanano ko pamibiyebye, kanitang tutuntun ko pa, karing relihiyon daring Hudyo, at nung makanano keng ligalig, alang lunos, ing iglesia ning Diyos, at nung makanano keng depat, ing sablang agyo ko, bakeng asira. Makauna kong epalak karing Udyo, akasing edad ko, king pamanupad king Hudaismo. Maygit epalak ing katapatan ko, karing kaugalyanda, ring kaya kaming pipumpunan. Dapot ing Diyos, king mal ng grasya, pinili na nako kanita pang atiko, king atya ng induko. At inaus na akong sumuyo kaya. At inyang biryana ning pakilala ka na ako, ing anak na, ban ipanaral ko karing pagano, ing mayap abalita tungkol kaya. Huli napit manyawad kausukan, kenu paman, ni mekikit Jerusalem, para manakit karetang minunang meging apostol, mumuna kanako. Bagkus, mintahong agad-agad karin Arabia, at kaybat migbalik ko karing Damasco. Kaybat daring atlong banwa, kanita ko paminta karin Jerusalem, ban makikit kang Pedro. Agyang menatili kong kayabe na, kilubdaring 15 aldo, alakong ikit karing aliwang apostol, nunemu i Santiago, ing kapatad na ning Gino. Katutuan iting susulat ko, eku maglaram, ing Diyos baluna. Kaybat may mamunta ko karing niyayaliwang lugal, karing Syria at Cilicia. King panahon na ita, ring membro da ring Iglesia ng Kristo, karing Udea, era ko pa balulupa. Ing bukod mong balo ring aliwa, king ako, ing linigalig karela, kanitang misan. Ngeni, ipanaral ke ing kasalpantayanan, apig kapilitan kong siran, king milabas a panahon. Inya, maragul ing pamipasalamat da king Diyos, alang-alang kanako. Amano ning Gino. Salamat king Diyos. Ing pakibata mo po, tarian mo ko o Gino, king dalan payinturo, king biye alanganga.
Tayran mo ko, o Gino, king dalan painturo, king bie alanganga. O Gino, sinuri mo ko at kakilala mo ko, balo mo ing sablang daraptan ko. Agyang keng marayo at talastas mo ing isipan ko, akakit mo ko, magobra ko man o makapaynawa, balo mo ing sablang daraptan ko. Tayran mo ko, o Gino, king dalan painturo, king bie alanganga. Ika ing linalang king sablang dake ning katawan ko, inubog mo ko king atyanang indu ko. Pasalamatan da ka, uling sukat kang pitakutan, at pagmumulalan ing dapat mo. Tayran mo ko, o Gino, king dalan painturo, king bie alanganga. Balo mo na ing tambing ing kahong kaladwa, kening katawan ko alang makalihim keka. Kanita pang miyubog ko king makasalikot, at mirinan kong anyo king malalam agabon. Tayran mo ko, o Gino, king dalan painturo, king bie alanganga. Alleluia, 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 alleluia. Ingamano mo antiyang sulu amat nube king pamaglakad ko, at salayang saslag king kakong daklat. Alleluia, 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 alleluia. Ingenu mantabeya kekayo. At keka ang timurin. Pamamasang iba't king mayap abalita at pangkang San Lucas. Ligaya keka, o Gino. King panahon na ito, tiglus na ri Jesus at ding alagad na ing pamaglakbera at mirasla king metong abaryo. Ing metong ababaying milagyuan Marta, tinggap nong matula king kayang pibale-bale. Iti ating niyang kapatad amilagyuan Maria. Dinuklok kay iti king harapan ng Gino at may kiramdam king kayang tuturo. E nabalo ing harapan ng Marta king dakalayobrang sukat ng daptan. Inya linapit siya kang Jesus at sinabi na, Gino, emo apapansing king ing kapatad ko, pepabore na kong magobrang magdili-dili. Pakisabi na mo kaya, ing sopa nako. Dapat pekibat ning Gino, Marta, Marta, maliligalik ka at mayayabala karinda kalabage. Dapat metong mo ing tunay kailangan. Tinudyang memili Maria at iti milako kaya. Kapatad, ing maya pabalita ning kekatamong sariling kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Maya payabak po kay kongan,
Aldo ng Apongiro, Aldo Martis. Muri nagsabihan, metong yang healing mass. Lalong-lalo na ngayon kasalukuyan ng pandemya, kailangan ng healing mass, ng misa para king mismong kekatamong health ampong kontra virus kang COVID-19. At ngayon nga dong iti, nanong tuturo na ng ginutang Kristo, kimbinye na kekatamo king ebangelyong mebasa ngayon nga do ng Apongiro. At doon lang bagay, ding burikong pabakalke kayong muli, banting upayang kike kayong pamanalangin, abaluyo, ing importante, kimbalang aldo na ning bieta mo. The first point for reflection is meditation. In second point for reflection is service prayer. Service prayer. Unta tamo kay primero meditation. Marahil itamo kalgurat bininyagan po nantay sarili tamo nano yawari ing meditation. Dini na nakatang halimbawa kay Ebangelyong San Lucas, dini nga duwang may kapatad kalgurat bininyagan i Marta ang Papa i Maria. I Maria nano'y pinili na linuklukya ketang arapanan ni Ginutang Jesucristo, may kiramdam ya king aral na at mibule-buleya, may ngadiya. Dapat i Marta tutuyang busy king kusina taksadya na lang pamangan de Ginutang Jesucristo. Ngayon buli nagsabihan i Maria, yung simbolo na ning meditasyon. Uling po niyang kay seminaryo, deng seminary fathers, tuturwanan dong mag-meditate deng seminarista. At least 30 minutes before the mass or after the mass. Tang private prayer, tang ika, bigunam ka, kalupa na mo ni gagawan tamo, potang at tsuta kay Blessed Sacrament Chapel, magdilidili ka ka rin, mamasa ka, king mismong parte na ng Biblia, at kay ba't saraming mata mo, bika reflection ka, mga di ka kaya, at akit mo manigobray banal Espiritu, at nakang kasanting mayan, mismong panamdaman, kimbye mo, potang mag-meditate ka, kingamano na ng Apo Ginoo. The second point for reflection is service prayer. Yung service prayer, kalguran bininyagan, kalupa na mong Marta. I Marta, nga napin ni Ginutang Jesucristo kaya, niyang simbog na yung kapatad na, at na kung karakalagagawan, kay kusina, na kung berigsopan ni kapatad ko nga na makaluklokya mo. Na nang sinabi na ni Ginutang Marta, 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 tutukan dakal ang mismong gagawan, may dapat kukunan ang importanteng pinili ng Maria, yapin ang iya manalangin niya. Tutupin, importante yan naman, ang gagawa ng Marta, uli kay kusina, dapat ibalansi tayo, ang kay katampami biyebye, kalupa namong San Benedicto, ora et labora, magobra ka at manalangin ka. Keraklan ngayon kasalukoy na panahon, bayang pandemya, ang tao gagawaning bengi ingaldo, banting upayang makapagobraya, aldo bengi, at kay ba't alaneng panahon para manalangin. Nga potang alaneng panahon manalangin ng tao, nanong panamdaman tamo kalgurat pininyagan, bala mo alanang lasa, igbyeket king yato, dakala frustration, dakala disappointment kikekatampami biyebye, kalupa na mo niting pandemya,
nung ikamanalangin, kalgurat bininyagan, ang ng ika magpakamate ka, mag-suicide ka, at nung karakarding mag-suicide, uling para karela, ala ng kwenta imbye, uling eno menalangin. Nya dapat itamu kalgurat bininyagan, etapatugot manalangin, lalong-lalo na kaniting panuning pandemya, banting upayang mabuying pamilya tamo at apansinan tayo, watang mabuhuya, naning panamdaman tamo, kataymikan at kapayapan, uling igrasya ng Ginoo, manatiliya king balang metong kekatamo. Bendisyonan na katam ng mayupain Diyos, talakatangeni, para king litanya ng San Pedro. Pakidyan tayo ilitanya ng San Pedro at karing bawat litanya, ing pakibat tamo, San Pedro, ake kaming patulunan, panalangin mo kami, ulitan tayo. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. Banali Apostol Pedro, Prinsipida ring Apostol. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. San Pedro, metong kang magliligo tao at tagapagtatag ng pisamban. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. San Pedro, metong kang makasalanan, amigbayo o laning masampat mong lugod king Ginoo. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. San Pedro, king kang misyon, pakayapan mo lareng taong masakit at pekanan ding pakakalulu. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. San Pedro, mete kang makabayubeng, makabaliktad king krus, bandi papakit ing kang kasalpantayanan, ay alang kamatayan. San Pedro, ake kaming patulunan, ipanalangin mo kami. Panalangin ning malda, takamalan ko kapatad, lumapit ta king ginuning kapayapan, baneta maging binang maliligalig, at mayabala ka rin da kalabage. Pakiramdaman taming kayang turo at aral, batalang ayak maring kay katang kayadonan, kay kayang kaburyan, kay katang pakibat, Ginoo pakiramdaman mo yung panalangin mi. Ulitan tayo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia, kalupa ng Maria, makiramdam lasanang masalese, king kaburyan ning Diyos, barang matampang atuparan ing pamanayid da king balayana, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring pamuntok ning kekatang bansa, ela sa maygit mababalisa at mayayabala ka ring dakal abage, nune ipamisan da ing karelang pamagmalasakit king ikakayap ding memalen, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring reliyosang mirikil king karelang biye, king pamangadi, maging kanuanan la sa karing karelang kapatad, meto nga pamakirake karingaliwa, king kapayapan at tulaning pamangilala king Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kay katang balayan at alatuki, balayan na mituburan, mabiyasa tasanang makiramdam, at tupad karingamano ning Ginoo, at kapilanman mimiwas king pamipapatuto keya. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Kaniting misa, kalgurant meninyagan, kantauling aldo ning nobenaryo, yung Nuestra Señora del Rosario, pasalamat la, Gerardo at Socorro de Leon and family, Sanen at Mina Salvador and family, Sherwin at Sisa Milagros and family, Salvador at Judy Salvador and family, Thanksgiving and good health, Alice Garcia and family, Aidan Monet Briones and family, Carmelita Bustos and family, Danny Teddy Bustos and family, Lourdes Nelly Pepito at Cora,
Stella Balboa and family, Aurora Baluyot and family, Vice Mayor Peter Nucom and family, Solomon at Angie Sabordo and family, Bay Gutierrez, Irene Joyce at Antonio Jr. Successful operation, Mark Ducot at Francisco Dungo. Speedy recovery, Rosita Quiros at Keniat Manalo. Birthday Thanksgiving, Lydia Basilio, Panalangin Talo Kigeno. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Pangaditala naman, di kaladwada, rin kapatid tamong Yoteria Belen at Benjamin Bustos, Dr. Armando Garza Sr., Regalado Sr. at Junior Balboa, Roderick Sigua, Felix Berto Chanco, Romeo Pamintuan, Romeo Luge, Maynard Sichon, Delphin Simbulan, Regina De Leon, Teresita Luge, Rogelio Camaya Sr., Annalisa Galang, Oscar Cabiling, Oliver Isip Sr., Elpidiat Gloria Silvestre, Rodel Corpus Sr., Benito Agustin, Hilario Torsolina Salvador, Maria Divina Gracia Garcia, Estela Arca, Jodit Sablan, Edwin Basilio, Panalangin Tala Kigenu. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Oy pa, dindamorin kay donanda rin kay kang anak. Palablaban mo parating kasalpantayanan mi keko, itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Genumi. Amen. Kingdom at vida, kalami, kaining keke sarin, kaboning altan, inggemi, papanolon mo sa dami. Walang paninang nangis na amin, walang isipan ng dokta, walang kapuryan at magdasal, walang lugol at pakawan. Manalangin tamo kapatad, banding kakwat kay kayon daon, matanggapla arapan ng Diyos, ipang mayapayang tato. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kekeng kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paning pakalulo, darala milarete ngayin, banyang pang king karangalan din kay kang santo, amin nye patuto kay mayupaya mong sikanan, mananasan ng upaya ng Eukaristya, yatad na kay kaming kay kang kaligtasan, kapamilatan ng Kristong Genome. Amen. Ingeno mantabeya kay kayo, At keka ang timurin, yat nayo ring pusoyo, makayat nano king Ginoo. pasalamat ta kin Diyos ageno tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati, at numan ka rin oy pa, Diyos king alang angga, at lubos mayupaya. Pakalumeki Santa Iglesia,
Tim piyestang parangal kang San Bruno. Agyagan mo kami, kapamilataning banal ng biye. Tuturo mo kami, kapamilataning kayang pamanaral, at mabiyemon kay kang pamangalong, bilang pakibat karing kayang panalangin. Uli nito, kambering sablang koro ring angel karimbanwa, darilit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang, babye kapuryan keka, at ngaming sasabi. Banal, banal, banal yaing Gino, Diyos sa mayupaya, mitmo yaing banwa ting yato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan. Mapalad ya ing daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kapin banalogeno, ikay panibataning sablang kabanalan. Uli nito pagparalampume, pabanalan mo sana dating ayin, aslag ning banal ay espiritu, ban para ke kami, malyalang katawan at daya ng genoming Eso Kristo. Bayami dawn kusang loob kay pamaylasan at kamatayan. Kinwaning tinapit pe pasalamat sa keya. Pirasone, benyene karing keyang disipulo at ngano. Kwananyete ikongan at kananye. Iting kanakong katawan ami dawn para ke kayo. Maganyan mo naman kay ba't ning apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kayo. Benyaning kalis karing kayang disipulo at ngano. Wananyete ikongan at menumko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, daya ni bay talangagang tipan, amibubu para kekayot para karisablag tao, bangketo, patawaran la ring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Talakatangan at kantatayng misteryo ng kasalpantayanan ni Kristo Kristo Meteo. meteya, Kristo sinubliyang mebye, Kristo datang yang pasibayo. Inyang ngening gaganakan mo pa ing kamatayan at pangasubli ng mebyening anak mo. Daran miya keka iting tinape ng biye at ing kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamat keka, pepalyarian kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Pakbabami naman pagamwa mo, kay kamingan sanang makinabang, kay katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan meganing Santa Iglesia makalaganap king meto yato, ban miganap ya sa kilugod, kambening kay kaming Papa i Francisco, Florentino at Pasiano din kay kaming obispos, at ding sablang pari, diakono at religyoso. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepay naun maninayang pangasubling miye, at ding sablang mayang unabye, tanggapan mo sana king maligay mong arapan, pakaluluan mo kengan, gaon mo keng karapat dapat magkamit king biye alang angga, wan kambening nuan na beren marindo ng Diyos, kambenang San Jose king esposo, adig sablang apostol, San Pedro at San Pablo, adig sablang banal, at tinupat king malmong kaburian king kekabaning panahon, puryan dakat paligayan, kapamilatan ng Eso Kristong anak mo. Kay kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ipang mayupayang tuto, kagom ning banal ay Espiritu, puryan dakat parangalan, manggaman kingalang angga. Amen. Ngayon kapatid kan tatay ngagnanagnan ng ipami.
Chubana Sumban yang lagyo mo Datang ke kami Kayarian mo Ipamintan yang loob Ketiking yato ating banwa Ipamintan yung loob King Aldo Aldo, ibiemo ke kami, King Aldo Ngeni, at ipatawad mo ke kami salami keka anting pamamata wati karing mikasala ke kami emo ke ipan sa king tukso, tunay kabus king maron. Ikabus mo kami, O Geno, king sablang marok, malugod mong ipagkalob ing kapayapan king panahon me, baking kasopan ing kekang pakalulo, para king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Esokraistong, ke kaming talapangabos. Uling kekaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman kingalanganga. O ginuming Esokristo, sinabi mo karingkekang apostol, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, kapayapan kumabye ko ke kayo, emo sa babalikdan din ke kaming kasalanan, nelawan ming kasalpantayanan na ning kekang iglesia, pamayapan may pambilugan nagpangkikaburian mo, ikang mabibiyet mag-ari, manggaman kingalang angga. Amen. Kapayapaan ng ginuman tabeya ke kayo kapatad. At kekan timuri. Ngeni po, betayang kapayapaan kibalang metong ke katamo. Iswe with you, Iswe. Kordera ng Diyos, Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero nin Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero nin Diyos, amilalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kay kami ing kapayapan. niyang kordera ng Diyos, niyang milalako ke kasalanan ng yato, wala ding mayaws ke nga puna na ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Para po king organisado at maayos sa pamakinabang, panayan tala po ding asaret sa lumapit kay katamo, bahal bago tapo pimila.
maglingkod sa iyo, nang magbigay ng ayaw sa nararapat na walang inintay mula sa iyo, na makiba kang di inalintana. Ang nahirap na dinaranas sa tuwin ay magsumikap na hindi umana ng kapalit na kaginawa. Na di naghihintay kundi ang aming habati, na ang loob ay siyang sinusundan. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa na walang inihintay mula sa'yo. Siklod tamo po, pangadyantaya po ing oratio imperata. Laban king pamaglaganap ning COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na at may kamate na karingdakal a tao. Ipanalangin mi ngan tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening beluan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela, pagkalaman mula ngalanganggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkalam mo kay kami ing grasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami para king ikakayap ding sabla. Ban makasaop kami karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumike ka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti king kapamilataning ginuming Jesucristo nga anak mo, ang mabibiyan pong magari kambe mo. King kameto nga ning banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, emo sana pisawiling aklis mi keka kaming kakulangan. Nunebagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanunwanan na Birhen. Amen. Sagradong puso ng Yesus, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Ipanalangin mo kami. maligayang Patriarka San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pablo Apostol, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Pedro Apostol, Ibiyan mo ke kami ingkekang kasaopan. panalangin ning pamipayari ning pisamban ng San Pedro. O Diyos sa igpami, panibatan ning sablangupaya at sikanan,
Pupurian at pasalamatan dako. Ika ing mitubod king kekang anak, banikabos ing meto ketawan, kaniting pamangailangan mi. Lalapit keka para king pamipayari niting pisamban, ang makaparikil king kekang kasuywan at kapanyamban. Aduan mi ing pasiknangan mo kami king kekang lugod, banimbalang metong ke kami, midake kasaupan king malalagwang pamipayari na niti. Kambening ke kaming patulunan isan Pedro Apostol, inawos mengan ting metong asyas mampon batu, at kaniting batu, italakad me ing kekang Santa Iglesia, meging talapatutuya king kasalpantayanan at lugod, naking kekang ebanghelyo, tinukoy ing kekang kautusan, kawangis ng San Pedro, maging matibe kesang batu ning kekang kasalpantayanan at lugod. Asumawop ban maging matagumpe ingke kaming parasan, kaniting kekang iglesia, at maging talapatutuna kami ning ebanghelyo, ngeni at kapilanman. Kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Maligayang San Pedro Apostol, patulunan ning parokya at balen apalit, ipanalangin mo kami. Siklod tamo po, atin tamo pong second collection para king restoration ng kekatamo pong pisamban. Haba pong mag-second collection tamo po, kapabaluan po, paga na kami po karinganggang debotos at debotas ning Sagradong Puso ng Yesus, ating kalinis-linisan na puso ng Maria, ing kapag masusyan king daratang ng kapiestan ketiking parokya. Kanya pong October 16, Aldo Biyernes, yapin po ing kayang kapiestana. Ating magumpisaya po iti king nobenaryo, October 7, bukas siya po, Miyerkules siya po. Ang gaya pong October 15, at ita pong alas 6:30 ning abak, bayo ing misa. Pasibayo po, magumpisaya po ing nobenaryo, bukas po October 7, ang gaya pong October 15. Dakal pong salamat. Salakat tamong yan. Manalangin tamo, oy paming malugod, kapamilatanin lugod mit pamanyamba, ikesanang may kisulo kaniting banalapamangan, parati mga tukyan mga limbawa ng San Bruno, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ngayon po si Claude Tangan, manyatang pakalulo, yung apong Gino, kambening panalangin ng apong iro. Dokuta la rin buntok tamo, sarata la rin matatamo. Takilan niya, kikekong katawan, inanumang masakit yung parte, kikekayong gamat. Banting upayang, asabi yo, kangapong iro, pangadi nakatamo kigino, kaniting hiling mas tamo. Pangatitala naman din kapatatamong emirat ng ngenit yung pisamban, makaratela, king karelang tama, linaning ketwan at sakit. Sabyan nyo lang naman lagyo, kangapong iro, balang medinan kapaldanan, ang popang kataymikan kapayapan. Harap na ning relikya ng apong iro, venerate tayo, kaibat na niting panalangin para karing masakit. O San Pedro, ake kaming patulunan, mamaus kami keka, ban idulong kang ginuta mong Jesucristo, ikasakitan at daranasan da, din ke kaming kapatad, lalong-lalo na
detang makarating ngeni king karelang pituturan. Sopan mo kami sano, at sabyan nila rin kay kami kayadanon. Ngeni po, sambitlan nyo rin kayadanon nyo, na anuman sakit, apanamdaman nyo, ang po pa rin kapatid tamong buriyang pangadi. Bidinan lapusan ng sikanan, katawan, bagawang kayapan karing kalupadang tao, adinan nyo la rin pusan ng sikanan, kaladwa, ban magobrat palabungan, in kayarian ng genuket king yato, tiyaduan me, kapamilatan ng Kristong genume. Amen. Ngeni po, venerate tayo, irelikyan ng San Pedro, at pagsabyan tayo San Pedro, kabang bevenerate tayo, kabang kakantade in gozo ng kekatangkoro. Ulinita Ginoo Santo, ikaking agparalampo. Maligayang San Pedro, ikaking pumanigapo. Ulinita Ginoong Santo, ikaking magparalampo. Maligaya San Pedro, ikaking pumanigapo. Apo, maligayang Papa, ipaguna ng Iglesia, King Testamentong ligwana, Jesus sa sinaklong sala,